Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ukuthula makube kini nonke nomusa nezibusiso zika Allah umdala weinsuku umveli nqangi zibe nani nonke. AbaseKorinte besibili ivesi u8 siyacindezelwa nxa zonke kodwa asinyinyekile, siyaxakeka kodwa asidikibali. 9 siyazingelwa kodwa asidelwa, siwiswa phansi kodwa asibhujiswa. 16 ngokuba ngakho asidangali, kodwa noma kubhubha umuntu wethu wangaphandle, owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Ungawubulala umzimba, kodwa lo ngaphakathi imihla ngemihla wenziwa musha. Ungamesabi obulala umzimba, kodwa umesabe lo okwazi ukubulala umzimba nokungaphakathi komzimba okuwumphefumulo esihogweni. Obulala umzimba ungamesabi. Ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakade. Thina esingabheki okubonwayo kodwa, asibheki into esiyibonayo kuphela, kodwa sibheka okungabonwayo, ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana, kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Lokho esikubonayo lokhu kwala emhlabeni okwesikhashana. Thina silwela ukwelakanyiswa ngeparadise yaphakade. Bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Umdali uyasibuza ukuthi ngempela nizimisele ukuthi ngempilo ngobukhazikhazi balomhlaba into edlulayo, ubumnandi balomhlaba into edlulayo, injabulo yesikhashana, nizimisele ukuthi ngenxa yokuphila kwenu kulomhlaba, ngokukhohliswa yilomhlaba, nithengise ngempilo engunaphakade, impilo engapheli yangelanga, ngale kwesikhathi kwelanga lokwahlulelwa. Nizimisele ngempela ukwenza lokho. Akekho umuntu ongazi ukuthi lo mhlaba lo uyaphela, kuyaphela komhlaba. Ubumnandi balomhlaba abupheli kuphela mina nawe muntu. Uthi umdali uzimisele ukuthi uthathe lo mhlaba lo ukubhayizise, ukukhipha endleleni, bese ulahlekelwa ukhona ngokungekho, ngoba leya mpilo leya eyakuyo mawufika ngale ingunaphakade, ayipheli. Usesihogweni forever, useparadise forever. Uzimisele ukudayisa ngale yampilo leya engapheli ngempilo yalomhlaba into ephelayo. Sengathi Allah ngasivula ingqondo, asivula amehlo, asikhiphe ebumnyameni, asidonsele endleleni eqondile. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.